Iyi ni radio BBC Gahuza miryango ivugira i Londres kuri metero 19 25 31 na 41 no ku mirongo ya FM mu karere kibiyaga bigari kuri bonesha FM mu Burundi no kuri internet kuri bbcgahuza.com. Ubu ni saa 10 n'igice ku isaha mpuzamahanga ya GMT, ni saa 12 n'igice ku isaha yo mu Rwanda no mu Burundi. Muri studio muri kumwe na Jacques Niyitegeka. Izi ngingo z'ingenzi zigize aya makuru. Akanama gashinzwe umutekano ko muri leta ya Israeli kabwiwe ko bishoboka cyane ko umuyobozi w'umutwe wa Hamas Yahya Sinwar yishwe. Igisirikare cy'u Rwanda kirahakana ibirego byo gusambanya abagore ku ngufu bishinjwa abasirikare b'iki gihugu bari mu butumwa bw'amahoro muri Central Africa. Leta ya Tanzania yamaganiye kure bivugwa n'umuryango mpuzamahanga uharanira uburenganzira bw'ikiremwamuntu Human Rights Watch ko iri mu kurushaho kutubahiriza ayo mategeko mbere y'amatora ateganijwe mu kwezi gutaha. Tuyafitiye n'ikinamico urunana muri mwese, ikaze muri amakuru yo kuri wa kane turi ku itariki ya 17 z'ukwezi kwa 10. Amakuru reka tuyahere mu karere k'uburasirazuba bwo hagati. Akanama gashinzwe umutekano muri leta ya Israeli kabwiwe ko bishoboka cyane ko umuyobozi w'umutwe wa Hamas Yahya Sinwar yishwe. Igisirikare cya Israeli cyavuze ko ibipimo ndanga kamere bya DNA biri mu gukorwa kugira ngo cyemeze neza niba koko Sinwar ufatwa nk'uwateguye ibitero Hamas yagabye muri Israeli ku itariki ya 7 z'ukwezi kwa 10 umwaka ushize yaguye mu gitero muri Gaza. Kivuga ko abantu batatu kisaba bakora iterabwoba bishwe, umwe muri bo kikaba yikeka ko ari umukuru wa Hamas. Igisirikare cya Israel kandi kiravuga ko igitero cyo kuri wa kane cyagabwe ku nyubako itariho ikimenyetso cyerekana ko yari irimo ingwate z'abanya Israeli. Yahya Sinwar yaraherutse gutorerwa kuba umuyobozi mukuru wa Hamas yose, ariko yaramaze imyaka 9 hari umuyobozi w'uwo mutwe muri Gaza. Yavukiye mu nkambi y'impunzi Strip mu 1962. Yifatanije na Hamas kuva yashingwa mu myaka ya za 80. Yatawe muri yombi na Israel inshuro 3 kandi yari yakatiwe igifungo cya burundu inshuro 4 ubwo yarekugwaga muri 2011 mu gikorwa cyo guhana imfungwa. Umuvandimwe we Mohamed wari umuyobozi wa gisirikare muri Hamas hamwe n'abandi bantu benshi bo mu muryango we baguye mu bitero bya Israel kuva Hamas igabye ibitero byahitanye abantu muri Israel mu kwezi kwa 10 ku mwaka ushize. Hagati aho Minisiteri y'Ubuzima iyobowe na Hamas mu ntara ya Gaza iravuga ko abantu benshi biganjemo abana baguye mu gitero cya Israel ku ishuri ryo mu gace ka Jabalia gaherereye mu majyaruguru ya Gaza. Ishuri ribanza rya Abu Hussein bivuga ko ryari rishumbikiye abavanye mu byabo n'intambara. Igisirikare cya Israel kivuga ko cyagabye icyo kisi gitero kidahusha ku nama yari yobowe na Hamas n'abarwanyi b'umutwe uvuga ko Urwanda intambara ntagatifu ya jihad mu kiko gihurizwamo ibikorwa bya gisirikare ngo cyari muri iryo shuri. Ingabo za Israel zatanze amazina y'abantu benshi zisaba ko iterabwoba bari muri iyo nama, gishimangira ko hari hafashwe ingamba zo kugabanya ingaruka z'icyo gitero ku baturage basivile. Tukomereze muri Afrika. Leta ya Tanzania yamira kure ibiri mu cegeranyo cyishira hamwe Human Rights Watch rihanira uburenganzira bwa zina muntu, aho ryagiriza abategetsi b'ico gihugu kurushiriza kubuhonyanga imbere y'amatora ateganijwe mu kwezi kuza. Bimwe Human Rights Watch yagiriza aho abategetsi ba Tanzania harimo gupfunga abaharurwa mu majana mu batavuga rumwe n'ubutegetsi, kugira uruhara mwinyuruzwa n'iyicwa rya bamwe muri bo, kwimana uburenganzira bwo gukoresha imbuga hwaniro no guhagarika ibinyamakuru byigenga. Iyo leta yo ivuga ko Human Rights Watch ishikuza mu byo ivuga n'inkuru dushikirizwa na Prime Ndikumagenge i Nairobi. Mu cyegeranyo cyayo Human Rights Watch ivuga ko kuva mu kwezi kwa 6 abategetsi ba Tanzania bamaze gufunga abaharurwa mu majana batavuga rumwe n'ubutegetsi.
so kubafunga gusa kuko ku bwa Human Rights Watch leta yaragize uruhara mwenyuruzwa n'iyicwa ry'abantu nibura 8 muri abo bayinegura. Mu burorero iryo shirahamwe ritanga harimo iyicwa ry'umunyapolitiki atavuga rumwe n'ubutegetsi Mohamed Ali Kibao n'ubuzwi mu gushikiriza ivyiyumviro ku mbuga hwaniro Edgar Mwakabela. Ico cegeranyo kiravuga kandi ihagarikwa ry'ikinyamakuru gikorera ku rubuga rwa internet Mwananchi Communications Limited inyuma yo gushushanya Perezida Suluhu Hassan ariko araraba amakuru ajanye n'iryo nyuruzwa. Human Rights Watch isaba leta gufata ingingo idatevye zotuma ibintu bihinduka mu bijanye n'agateka kazina muntu kagenda karunyuka imbere y'amatora y'inzego zo hasi ategekanijwe kuwa 27 ukwezi kwa 11 uyu mwaka. Leta y'ico gihugu iriyamiriza ibiri muri ico cegeranyo ca Human Rights Watch ivuga ko ari ugushikuza kandi ko ibirimwo biterekana ukuri kurangwa mu gihugu. Palamagamba Kabudi umushikiranganje wa Tanzania jeje ubutungane avuga yuko leta yiwe yiyemeje guhagararira uburenganzira bwa kiremwa muntu agahakana ko habaye ukudebukirwa mu kubukingira. Kuva ashitse ku butegetsi asubiriye John Magufuli mu kwezi kwa gatatu mu 2021 Perezida Suluhu Hassan yashitse afata ingingo zimwe zimwe zo gukuraho impungenge ku bijanye n'uburenganzira bwa muntu ku batavuga rumwe n'ubutegetsi hamwe n'ibinyamakuru, ariko ububagiriza Perezida Samia ko ariko arisubirako kuvyo yari yariyemeje byo korohereza ibikorwa vya politiki. Tukiri muri ako karere ka Afrika, wunganira mu mategeko Vice President wa Kenya ugomba kwiregura muri Sena iteganya gukora itora ngo imweguze ku ngufu. Aravuga ko uwo aburanira arembye cyane kandi ko yajyanywe mu bitaro. Rigathi Gachagua hakurikiranyweho ruswa, gukurura amacakubiri hashingiye ku moko no gutesha agaciro guverinoma, kandi yanashwanye na Perezida William Ruto. Sena irateganya gukoresha itora mu masaha make ari imbere rigamije kumuvana ku mirimo ye. Bwana Gachagua ahakana ibyaha 11 byose aregwa. Ku mugabane w'Uburayi, Perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky yasabye umuryango w'umwe bw'Uburayi gushyigikira umugambi we wo guhagarika intambara n'Uburusiya. Aganira n'abayobozi bo muryango imbona nkubone i Buruseli, Bwana Zelensky yavuze ko umugambi we uzahatira Perezida Putin w'Uburusiya kujya mu biganiro by'amahoro no kuzana icyo yise amahoro nyayo. Ni inkuru ya Nick Bick mugezwaho na Jean Claude Mwambutsa. Perezida Zelensky niyasabaga intwaro z'umurengera ngo ashobore gutsinda Uburusiya gisirikare, ahubwo icyo avuga ko ari umushinga we w'intsinzi ni icyatuma Ukraine igira imbaraga zahatira Uburusiya kujya mu biganiro aho gushaka igisubizo cy'intambara. Yabwiye abayobozi b'ubumwe bw'Uburayi ko nta kiguzi cya politiki byabasaba gutanga mu gihe bahita basaba Ukraine kwinjira mu ishyirahamwe rya NATO. Abayobozi, twiteguye gushyira umugambi wo gutsinda ku meza yanyu kandi niteguye inkunga yanyu. Ukraine yiteguye kugira rwose ibiganiro biciye muri diplomasi, ariko aho tugomba kutajenjeka na gato. Twategetswe guhagarika imirwano aho gushaka amahoro by'ukuri. Ibyo nta mutekano byatanze. Ntawe unezerewe igihe hongeye kuba intambara, kandi dushyize hamwe tugashyira igitutu ku Burusiya hanyuma tugaha ingufu Ukraine, ibyo byaba inzira zituma iyi ntambara irangira ku buryo Uburusiya butakongera kuyitangiza. Mu kiganiro n'abanyamakuru cyabanjirije inama, umukuru w'akanama k'Uburayi Charles Michel yavuze ko Uburayi bukwiye kwihutisha inkunga bugenera Ukraine. Gusa leta zunze ubumwe za Amerika n'Uburayi baracyafite icyoba cy'intambara yeruye ya gisirikare yabashyamiranya n'Uburusiya, kandi bakaba n'ubu bataremerera Ukraine gukoresha ibisasu bya misile birasakure ibyohereza ku butaka bw'Uburusiya, kandi iki kikaba aricyo cyifuzo cye cy'ibanze. Mukomeje kumva BBC Gahuza miryango, muradukurikira kandi kuri Kisoro FM mu majyepfo ya Uganda. Abari kuri internet muradukurikira kuri Facebook live ku masaha mu karere k'ibiyaga bigari, tugeze ku isaha ya saa 12:39 ku masaha yo mu Rwanda no mu Burundi. Hano muri studio za BBC Londres ni saa 11:39. BBC Gahuza miryango i Bukavu ni kuri FM 102.2.
abanyapolitiki bo mu ntara y'amajyaruguru muri Australia bemeje itegeko rigabanya imyaka umwana ashobora gukurikiranwaho ibyaha mpanabyaha bayivana kuri 12 bayishyira ku myaka 10. Ishyaka riri ku butegetsi aho ngaho Country Liberal Party ryihutishije cyane umushinga w'itegeko mu cyumweru cyaryo cyambere ku butegetsi nyuma yo gutsinda amatora n'amajwi menshi mu kwezi kwa 8 risezeranya abaturage guhangana n'ibikorwa by'urugomo. Intara za Australia zimaze igihe ziri ku gitutu cyo kuzamura imyaka abana bashobora gukurikiranwaho ibyaha mpanabyaha ikagera kuri 14 nk'uko bimeze mu bindi bihugu byateye imbere kandi nayo nama ONU itanga. Abaganga, imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu n'imiryango y'abasangwa butaka bivuga ko ubushakashatsi bwerekana ko iri tegeko ritazagabanya ubugizi bwa nabi ko ahubwo rizagira ingaruka ku buryo budasanzwe ku bana b'abasangwa butaka baba aborigene n'abo ku birwa bya Torres Strait. Mu Rwanda, igisirikare cy'u Rwanda kirahakana ibirego byo gusambanya abagore ku nguvu byagirizwa abasirikare b'icyo gihugu bari mu butumwa bwo kugarukana amahoro mu gihugu ca Repubulika ya Centrafrica. U Rwanda ruvuga ko abasirikare barwo barangwa n'ubwitonzi, gukingira no kubaha abo bajejwe kurinda. Ku munsi wa gatatu, ikinyamakuru The New Humanitarian cyanditse inkuru y'uburyo bamwe mu bagore n'abakobwa muri Centrafrica bagiriza abasirikare ba ONU bagiye kugarukana amahoro muri icyo gihugu kubafata ku nguvu. Ni inkuru ya Siriake Muhawe nayo i Nairobi. Ibinyamakuru bibiri The Humanitarian na Le Monde byandika ko abagore bashika 4 aribo bagiriza abasirikare b'u Rwanda 6, 2 bari muri Centrafrique ku masezerano yo gufashanya mu by'umutekano hagati y'ivyo bihugu bibiri n'abandi 4 bari mu butumwa bwa ONU buzwi nka MINUSCA kubasambanya ku nguvu. Mu itangazo igisirikare cy'u Rwanda casohoye cakanye ibirego by'abo bagore. Inyandiko za ONU zerekana ko kuva mu 2015 hamaze kwakirwa ibirego by'ihohoterwa rifatiye ku gitsina ku ngabo za ONU ziri muri Centrafrique ibirenga 730. Mu bagirizwa harimo ingabo z'u Rwanda, Uburundi, Zambia, Cameroon na Mauritania hamwe n'abagwanyi b'abacangero b'Abarusiya bo mu mugwi Wagner. Benshi mu bakorewe ayo mabi bavuga ko batinya kubivuga kuko bohava bagirirwa nabi, abandi nabo ngo ntibazi aho bokwitwara. Umuvugizi wa MINUSCA avuga ko bashize inguvu nyinshi mu guhamagarira abakorewe ivyo vyaha kubivuga kandi ko biyemeje guha ababikorewe ubufasha bwo kubavura no kubaburanira. Ikinyamakuru The Humanitarian kivuga ko amashirahamwe atawegamiye muri politike hamwe n'abanyamategeko muri Centrafrique binubira ingene yabagirizwe ivyaha badakurikiranwa kubera ko baba bagengwa n'amategeko y'ibihugu baturukamo. ONU ivuga ko kuva mu 2015 ingabo 734 za MINUSCA arizo zimaze kuregwa ihohoterwa rifatiye ku gitsina n'abantu 709. Muri bo ngo ingabo 69 gusa ngo nizo zimaze gupfungwa n'ibihugu vyazo, abandi bahanywe ngo bakaba barirukanywe gusa mu gisirikare. Birashika abantu mu bihugu bimwe bimwe canke uturere bakagira ibibazo byo kuja ku mbuga za BBC ahanini bitewe nuko haba harabazizibiye, ariko hariho uburyo bwo gukemura ico kibazo. Uburyo tuguhanura gukoresha kugira uje ku rubuga rwa BBC rwazibiwe aho uherereye n'uburyo bwo kuja kuri internet canke browser bwitwa Tor, T-O-R. Kugira ushira uburyo Tor kuri computer canke telefone ngendanwa yawe, jaho upakurura Tor kuri Tor Project Downloads page ku rubuga torproject.org akaronga kikamye download. Upakurure Tor browser iboneka ku bakoresha Windows, Mac computers hamwe na telefone za Android nka Samsung, Xperia, Huawei, Lenovo n'izindi. Uburyo bwa Tor bumaze kuja muri telefone yawe, uca wandikamwo urubuga rwa BBC ushaka kujako. Koresha uburyo bwa Tor browser wishikire ku mbuga za BBC usome unumviriza amakuru kushaka naho imbuga za BBC aho uherereye zoba zarazibiwe. BBC Gahuza miryango ubu noneho n'umwanya w'ikinamico urunana. Rangwa idongo afite igisubizo cy'ikibazo Agnes afitanye na Leya. Hagati aho kuri ku burwayi bw'inka yo kwa Ruremesha kwamenyekanye. N'urunana. Seko nkusuza nimunyikiriza aho muri Amarureme.
bwacyaye rufo ndabona uzindukiye mu kazi k'amatungo yawe. yazundukiramo se shanda yazindikira mara yahe ko tanazi n'umugore we sori nanyagosoreshwa amabuye bayamazeho. Icyo kibazo rero nicyo kinzinduye nza hano iwawe Rureme. None se kumbwira ngo ikibazo cy'inka nicyo kikuzinduye uri kuyirebaho iki koko? Nyine ndi kuvuga ikibazo cy'amarozi warokomoje ngo sori na n'umugabo we ngo nibo bakurogeye. Urabihakana se ntibayiroze ku manywa y'ihangu ngo nuko yabonesha? Simbihakana ariko sinabyemeza gusa tanazi we yakureze. Yandeze? Yakureze rwose. Ariko ni munyumvira umuvu na muheto bahu mbure kumburega njyewe yahemukiye none niwe wandeze. Yakureze rwose ubwo witegure mu nteko y'abaturage ko muza kuburana. Ubwo se ngo yandeze ikira? Yakureze ko we n'umugore wawe murebwa yire ngo mugenda mumusebya mu bantu ngo araruga. Hanyuma se bikamutwara ikira? Ko njyewe inka yanjye yayiroze ikabipfuye urwo baseka njyewe mvuze ububi bwe bimutwara iki? Nyamara ngo byatangiye kumugiraho ingaruka ku buryo no mu kazi hinga abantu basigaye banga gusangira nayo ngatabaruka. Mudugu ndakumva nta mwanya afite wo guta kuri uriya murozi. Ubikindi aje ishinga nukure ko nabaga inka yanjye rwose itarapfa nkareba ko nakuramo na duke wenda n'impombere yose. Naho uwo murozi rero umubwira utuzamurejya aho ushaka hose azitaba. Nashaka agere ku karere ahubwo nazabangize amahirwe rwose. Nabangize Imana nkabona uko nisanzura mu nteko y'abaturage nkabwira Urwanda rwose ububi bw'uriya mugabo n'umugore we. Umva Ruremesha nkubwirire nkugira inama. Niba mudashaka kumvikana ngo mubikemure nk'abagabo mutabanje kwiha Rwanda, nta kibazo nye nzababuranisha mu nteko y'abaturage. Gusa icyo nkwibukije uramenya utakora ikosa ryo kubaga nk'irwaye ngo uyigaburira abaturage. Ariko Zerufu nk'umuntu w'umugabo kandi wo mworozi mugenzi wanjye nawe ushyigikiye kwinka koko impombera burundu nsinakuremo n'utwo nazagura akanyana gato koko byibuze. Ruremesha sinshaka kuhomba ariko sinshaka kugaburira abantu ibihumanya. Uhamagare veterineri abanza yipime amenye niba inyama zayo nta ngaruka zigomba kugira ku buzima bw'abantu. Kushaka kunobera isafuriya akaze ndi kuyikomba. Murayintanze kandi nanjye nashakaga kuyikomba akaze. Ese iriya safuriya mwayirema iki mwabana ko mudasanzwe mukomba inkono bigezaho? Erega twaraye turi ibiryo biryoshye cyane mama. Uzi ibishyimbo bikaranze birimo n'indagara ukuntu biryoha. Byabaryoheye cyane se? Ahubwo ujye wari uteka kuriya mama buri munsi ujye uduha ibiryo bikaranze birimo n'indagara. Muzi gutera urwenya mwabana ubwo se twajya duhora turya kuriya turabo kwandera? Turabe iwacu. Kwa Shyaka se cyangwa kwa Filipo w'umucuruzi? Erega natwe ntituri abakene. Nuko wowe na papa mwikundira inzoga. Ubwo uratangiye. Ntimunzamureho amazuru ntabasa. Dukunda inzoga se murayitugurira? Ariko ibyo akazi yavuga nibyo mama. Amafaranga mukorera mutayaguze inzoga ntitwabura indagara n'ibishyimbo. Mujye murya ibihari muza. Ayo mafaranga yo kubatekera nk'abana mu bakire ntaho yava. Ejo se ko wayabonye? Ejo se ko nabiguze nshaka kwikiza muganga Devota wari umereye nabi ngo ngaburira abana ibiryo bitarimo intungamubiri. Murumva buri munsi azajya aza kureba ibyo natetse? None se wagiye uhora ubiteka ko twabikunze kandi na papa byaramuryoheye. Ese mwapfuye amatwi ntiyumva? Sinababwiye ko bihenze ntajya mpora mbona amafaranga bihaha. Noneho tugiye gusaba mama warinda azajya ahora aza hano kureba ko watugaburiye neza. Gasabirwa ingobyi zibaho. Nzibeshye ngira nako numva kagiye kuvuga ubusa muzambona. Mwanjeje imwe murajya kunteza abagore abakire ndi umukire. None se n'uducoco kuzongera dutekeye ibiryo biryoshye nk'ibyo twarariye nijoro. Nze ko nta kintu mbwiranye. Ubu se nakubwira iki koko mama? Ntacyo mfite iyo nkigira mba nkikubwiye rwose. Yanshinze y'agakobwa se ntacyo urayikorera? Yewe ubanza nta nicyo nzamukorera pe. Kuko ibyo guhangana nawe nabivuyemo kera. Yego mana rero. Ngo ntimunyumvira ra? Niko se nye. Wayivuyemo se kubera iki? Ubwo ugiye kwicara rero gutwara umugabo urebera? Ntabwo nzaterera iyo ngo bijyanire, ariko hari inshuti yangiye ngiriye inama y'ubundi buryo nabikoramo. Ubundi buryo se bumeze bute kandi? Yambwiraga ko nashaka rero tukicarana tukabanza tukabiganiraho nk'abantu bakuru. Umva we, uruhanze nkwereke. Niba wowe udashaka kurwanira umugabo wawe, njyewe ntabwo nzicara ngo nshyire akaguru ku kandi ngo ndebere inshinzi y'umukobwa ishaka kuntwarira umukwe. None se urumva ari njyewe wishimiye ko bantwarira sheri mama? Nanjye rwose nari naramaze kwishyiramo ko Chris ari we mugabo w'inzozi zanjye. Nuko rero niba udafite icyo ukora ngenda gifite. Nzashaka umuntu agende
amunkangire amubwire ko natava ku mukwe wanjye azambona. Ibyo bintu ntuzabikore mama. Gushyiraho umuntu ibikangisho bishobora kubyara icyaha kandi rwose ukabihanirwa n'amategeko. Ibyo se ni ibiki? Ubu se ngiye nkabwira mukobwa jana maze akazamutega rimwe mu nzira avuye ku kazi ari kumwe n'abandi barimu, maze akamutuka akamwandagaza avuga ko yirwa atwara abagabo b'abandi. Ntiyaba amuhaye isomo? Yazatinyuka kongera kwibambaza kuri kirisi? Ahubwo ndabona wagira ngo yanatwumvaga ahise ampamagara mama. Iryo shyano se iryo shyano ngo nireya se? Oya ni Chris. Cicika gato mwitaba ahubwo. Allo? Yes Agnes, how are you? Ndaho ntacyo mbaye. None se shu usigaye ubahe ko numva ntaguherutse? Nabahe handi se hatari Nyarurembo? Sha ndumva ntaguherutse pe. None se wowe uribuka igihe duherukanira? Yewe birasa naho waciyemo iminsi ngira ngo hari wihugiyeho cyane. Ubu ndahari noneho ushatse twapanga tukabonana, hari icyo se? Ubu se sinzi ndaje ndebe niba biza kunkundira. Ko numva wagira ngo ntubishakara. Ufite ihe gahunda ikomeye se ku buryo wumva tutabonana nimugoroba nyuma y'akazi? Siko ntago mwanyumvaga Pascal. Abantu bakuru koko bihorera umubyeyi mugenzi wabo bamwumva. Ni bizima mujyana. Ni bizima rwose. Ni bizima gute se kandi bamugara mukanyihorera? Ubuse ndabasuhuza cyangwa nanjye mbihorera. Yasagira ngo twakumvaga mujyana. Reka da, iyo tuvuye mu kazi tuba twananiwe n'amatwi yapfuye. Komera cyane ariko. Niko. Murambeshya ngo muvuye guhinga murananiwe, njyewe si ho mvuye se. Ko mbona imbaraga zibahamagara, mwanyihorera nkabona izihuta ngo mbashyikire. Umuntu aba yagize akumva ararushye n'umwuka witaba kumva ntaho. Mwari muri aho ariko mujyana. Twari turaho. Mwebwe se mumeze mute? Abana barakize bameze neza. Baraho nta urwaye bose bameze neza nta kibazo bafite. Kumirire se bimeze bite? Murabagaburira neza indyo yuzuye nkuko twabivuganye? Yewe mukobwa jana ntako atagira pe. Umva arabagaburira amagi, ngaya amata, dodo, ibinyomoro, ngizi inyama. Yewe ahubwo mfite impungenge ko tuzabaha byinshi bikabatera uburwayi. Aha, mubibahe niba batera urwayi muzabazane mbavure. Abana bose bari mu muhondo none ngo muzabagaburira neza bibatera uburwayi. Ukuri da. Erega natwe si twe tuba twishimiye ko bajya mu muhondo. N'ubukene bwo kubura ibyo tubaha birimo za vitamine. Mukobwa ja. Sinzongera kumva uvuga iryo jambo ngo ubukene. Ikibazo si uko mukennye, ikibazo ni ukudaha agaciro imirire myiza y'abana banyu nk'ako muha inzoga. Niyo mpamvu ngiye kubakurikirana mwabishaka mutabishaka kugeza abana bose basubiye mu cyatsi kibisi. Nabonye guhaha ibiryo byiza atari ibya buri wese koko mujyana. Umva no kwiyemeza ubuke ariko imizinga ntayo pe ndakurahiye. Ubwo se ushatse kuvuga iki Pascal? Nyine tugomba kureba uko abana bava mu mirire mibi. Ariko amafaranga yo ntayo pe. Ntayo rwose niyo mpamvu mvuga ko ari ukwiyemeza ubuki kandi nta mizinga dufite. Hanyuma se ngo bakareta ibaha n'iki? Si yo kwita ku bagore batwite n'abana bari munsi y'imyaka 2. Ariko se mujyana ibihumbi 10 baduha mu kwezi urumva ari byo byahaha ibishyimbo bigahaha imboga bigahaha amagi bigahaha imbuto. None se mwe nta bwenge mugira mukobwa ja? Kuki mutakoresha ubushobozi musanganywe n'inkunga muhabwa na leta? Mukorora inkoko zitanga amagi, mutunganya uturima tw'igikoni, mukanatera ibiti by'imbuto. Mujyana ibintu musaba umuntu ni byinshi rwose nta wabishobora. Umuntu ashobora korora iyo nkoko da. Nako karima k'igikoni akagakora. Ejo muti nta suku ufite. Muti nta musarane mwiza. Muti naye wambara imyenda itameshe. Ubwo se kuko ibyo bintu murumva umuntu umwe yabyishoboza. Mwese murashaka kuvugurura imirire myiza itagira isuku. Kurya neza no kugira isuku birajyana kuko nibyo birinda umwana wawe n'abagize umuryango wawe muri rusange indwara zikomoka ku mirire mibi n'iziterwa n'umwanda bityo abana banyu bagakura neza. Ariko veterineri ubu pe neza nzayitaba yose nta n'ibirije ngurishijeho koko. Wabaye witonze tukareba niba tumenye iki nka yarirwaye rureme. Erega turababaye wa mugabo we. Ariko uzi kubona inka nk'iyi ngiyi irwara amayobera ukavuza bikanga kugeza aho yibaga. Nyine ndabyumva ko mubabaye. Ariko mureke nanjye mbanze nsuzuma ibyo ngomba gusuzuma menye ibyo ari byo. Erega afite ubwoba kuza kutubwira ngo tuyitabe kandi urabona ko umuntu ashakashatse amatabura mutwa kuramo. None se nababwiye ngo iki? Atubwiye ngo iki ari? Nababwiye nti nidupima tugasanga uburwayi yari ifite ntacyo bwangije ku nyama zayo. Ndabareka muyicuruza.
nidusanga uburwayi yari ifite bwarangije inyama ku buryo uwazirya zamutera ikibazo murayitaba si ibyo nababwiye. icyo rero nicyo kibi. ibaze nawe gutaba inka ingana gutya udakuyemo n'impozamarira z'ibihumbi 100 nibura. none se turujya abantu kugira ngo mudahomba amada, ariko mwe muretse gato hari icyo mbonye. ubonye iki veterineri? ubonye iki? muziki inka yanyu ziza amashashi? ngo ziza amashashi? ziza amashashi itese? do reba uru runtu rwari mu nda yayo. aya ni amashashi ahubwo yariye menshi. none haragenda yizingazingira mu nda yayo. aba nk'ikiziriko bigatuma igogorwa ridakorwa neza. ibyiriye byose rero ntibigire icyo biyimarira. noneho rero ubwo ari amashashi inyama turazicuruza nta kibazo. nta kibazo rwose muzicuruza. buretse kwishima murebwa ye njye hari icyo ntumva neza ngo inka yanjye yari amashashi. si nkaya sisi nayakweretse ko yagiye akikuramo ikintu kimeze nk'igishumi mu nda. ntabwo bishoboka. wenda avuga ko iki kiziriko ari cyo bayiterereje ariko ko ntabwo inka yanjye yarya amashashi rwose. yaba yarahuriye he nayo se? ese koko veterineri ko inka zacu zitajya ku gasozi tuzahirira mu kiraro? yegora amashashi yaba yaraririye he? ubu se jyewe cyangwa ruremesha nitwe twagaburiye inka amashashi? yewe uko yayariye sinabimenya pe. ikigaragara neza cyo amashashi niyo yatumaga izongwa kuriya. abo bantu mukomeza kwishyiramo ngo barabarogeye ni ukubabeshyera rwose. byihorere ceceka ngo datuma nkubwira nabi. ndababeshyira se ibyo twapfuye wowe urabizi. ubundi se ko akazi ke yakarangije yakwitahiye. ibibazo dufitanye n'abaturanyi bacu arabishakamo iki ko bitamureba? fanta imwe gusanye ihangana ufata kandi kamwe dukomeza twiganirira. oya nta yindi nywa iriya irahagije rwose kandi wakoze. uko rero reka twitahire. none se twakomeza twicanga nta kintu kunywa nta n'icyo uri kurya? nta kibazo ariko. nta kibazo dutahe se cyangwa nta kibazo tuguma aha ngaha nta kintu unywa nta n'icyo urya? icyo ushaka cyose nicyo dukora kiri. ese yagi umeze neza ra? nta kibazo mfite ariko. none se ko mbona wahindutse cyane. ntabwo ari uko byabaga bimeze iyo twabaga twasohokanye. none se ibintu byose byahora bimeze kimwe? si ngombwa ko bihora bimeze kimwe ariko nanone ntibikwiriye ko byahinduka biba bibi. byakagombye guhinduka biba byiza kurushaho. oya ntabwo byahora biba byiza gusa ahubwo ibihe bigendana n'ibyiza n'ibibazo byabyo. none se ufite ibihe bibazo wagiye? umuntu mukuru utekereza yabura ibibazo koko kiri. ibibazo se utambwira ndi sheri wawe? biterwa. nimba ari ibintu biremereye reka dutahe tujye iwanjye tubiganireho n'ubundi hano ntacyo uri gufata. ubu se kujya iwawe ni igitekerezo cyiza ra? kubera iki? ni ubwa mbere se twaba tuhaganiririye? ngira ngo wenda ubu byarahindutse kuhaganirira bishobora gutera ibindi bibazo kurushaho. ibibazo bimeze biteze? ibibazo se byabura. ushobora no kuhahurira n'undi mushyitsi wenda utashakaga ko tuhahurira da. uko se ushatse kuvuga ikiyage? uwo mushyitsi nabona ashaka ko muhahurira yaba ari inde? yaba yazanywe n'iki? ubu se nongeye kuhasanga imyenda yareba bigatuma wisobanura cyangwa bikaba ngombwa ko mbeshya byaba ari ikibyo. Chris yakiriye ati imyitwarire mishya ya Nyesi ibise biraganishaho urukundo rwabo. Ntuzacwe n'ikiganiro runana cy'ubutaha. Ikinamico runana mwitegurirwa n'umuryango Urunana Development Communication mukayikurikira kuri radio BBC kuwa 2 no kuwa 4 saa 12:45 z'umugoroba. Ikinamico runana kandi mwayikurikira kuri YouTube. Kuyigeraho andika ijambo Ikinamico runana official maze utange n'ibitekerezo. Uramutse ufite ikibazo cyangwa igitekerezo kandi wifuza kutugezaho watwohereza ubutumwa bugufi bwanditse kuri telefone igendanwa 0783 18 10 64. Mushobora kandi kunyuza ubutumwa kuri page yacu ya Facebook. Kwigeraho no kwandika ijambo urunana. Tubibutse ko tubagezaho ikiganiro gikubiyemo ibice by'urunana twumvise mu cyumweru. Icyo kiganiro tukibagezaho ku cyumweru saa 9:30 za mu gitondo na saa 11 z'umugoroba kuri BBC. Dusubikiye ikiganiro runana cy'uyu munsi naho butaha. barakoze bagenzi bacu mu ikinamico urunana mu kubasezeraho nababwira ko Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Israel
mu kanya kashize amaze kwemeza ko umuyobozi mushya wa Hamas Yahya Sinwar yishwe. Igisirikare cya Israel cyari cyavuze ko ibipimo ndangakamere bya DNA bya birimo gukorwa kugira ngo byemeze neza niba koko Sinwar ufatwa nk'uwateguye ibitero Hamas yagabye muri Israel ku itariki ya 7 z'ukwezi kwa 10 umwaka ushize yaguye mu gitero cy'ingabo za Israel mu ntara ya Gaza. Ano makuru yarahagarariwe na Prudent Sengiyumva. Mwakoze cyane hitamo BBC Gahuza Miryango.